Kajing thang bat jing anur kini alam jong kasnong kli snong sora ba kumnu banwan ra ya karoi kapar hasnong ngathau bat kham tam kumnu banweng ru ya kijing hakiwedei bat kasurok kilenti kisingking hakababun sin kimat ya kijing lengba ki prasnong prathau namar kajing deheng kali syabapalat kham tam kajing wan kinong jingok kai prathai bunsin hak bak surok kakiem bat kambiang kapanko ya kalai kawan kipai ba Kumta kasnong kalasim ya kani kesenjam penyakendu ya keyboard ke bahalor ya ubanista badan buram jang kenat ludi ba Preston tensong kumjuru ya MLA ka seorang konstituensi ba Kevin M. William da kajing simkia bat budien da MLA ka seorang konstituensi kani kajing temu berjang nur kini lam jang kasnong kala ulong Bat komban cipakan mau badai hau kala lengkot jong usnam arja arpulai lasdang bantrei ya kani kesrok kabadon kilometer siteng bat kasangsion kabalong riu poin khasan krur jong usnam arja arja arpulai kadai nasa imi kapak syano kalikai fol hawai nakaliang kasnong kemla klam dapan pau kajing sngongu bat sngoburom ya MLA ka seorang konstituensi ba Kevin M. William kumjuru ya iba Preston tensong deputy chief minister rengkat ya kasokar MDA kebla pensngap baca skor ya kajing anur bat kajing ut jing nam bat kajing kerpat kini lam jang kasnong bat nakaliang kasnong kapan pauru kajing songu ya katnat ludi kiblasim khia ban pendep kloy ya kanik surok hakapur ka babiang kanik kapur bamentang ngan kapi ni ribon kum kadak jong ji preparar jong ya kanik surok nasai mai kapar syanok kalikai Layok ban pli perdana ya kani kasurok batemai hak khatsau tarik ujimang arja arpusan da ukongsan ba Kevin M. William harengkat ke jinalang USDO ka seorang civil subdivision ba Mak Andrew Shalam kumjuru uspening engineer Eastern Shillong Circle piludi ba John Tariang rengkat uba rempang kharkongor executive engineer piludi seorang ki officer sorka nakatnat department baper kumjuru usim ka hima seorang ba Freeman Sing Sim Kidkot isi jong kasnong rengkat wastan rang ba snong kasnong kli snong ba pi majau rengkat kinoi kai ba ki khana school nagi school ba phe ki badan hakadong kli snong sora Bat hakane kasngi layo pan pelong ya kijelang ka belengkot ba layo ru ya kijingkran na kinong kran ba phe kentup na kasnong na usim ka hima sora na USE Eastern Shillong Circle piludi na USDO ka sora civil subjon kumjuru na kongsan ba Kevin M. William Hakabana kaliang kini kinong keren kilapan pau bagi dap da kejingkemen ka bakrau bandon lang hakani kasngi banyo perda ya kasurok ke batemai nasa ime kapak syano kalikai falls Antri yang kapor kalong abang layo ban ple ya kani kasurok temai kerja kapang la pentri na department piludi tani surok ka sedang nanti napo sa ime kapak de ter kaya cha tai syapo no kalikai falls da jinjrong jangka kalong kilometer south pak nyo pesan meter kabumur kumba kilometer siteng te kaniga surok kalayo ya ka sanction kador ba ndruklor hasan lak khamnyo hajar ndrus pak engka bat la pentri kaniga surok nakrai hobna januari jong senam arpo apulai bat ngelapan pendak kumne hari ini hendak menaik di beladak tapi jingwan ni surong ngasoto badai kajing tracy tom jong pi mbasnong kaba pilatek bani kendo ya di deputy chief minister Buton Burom di Pak Preston Tensong di Baring Laban ni Kapur dari nyai kajing kublai ini bat kham tam ya lokal MLA jompi ba gaban melengap di balong sisa long mikmat barang kena barang klaim wa smart posting wa ya tur sampai seni sakai ban penyo di skin di pakai na next kan ba de kecing trace tom jompi kapai galik borde sa minister PWD hado ba nayo ikan sanction ba kubisbo ba palayo ban petre ikan nega surok kaba POE mata kaba ibit ibiang kasani kidong ibakring hari binong jemaat ngai percaya te da jingwan ni surok mata kibawan ban jemaat kai ni jaka di internet di tiang sene kalong kila ban rong nam te na po mau kema ban pe jaga kesehatan ila ya ga sosial nanta ter poi sama itu kin lecet chat chat ni ga tuis odong nanta ka dia ka
cek tadi nanti kinawan hai nanti nak samika kinawan not chane filong ibaronpok mentah nak tiap bayi executive engineer no hero ide traction no yang ne ba rompang kalongo di ba pia kopi ba dong natare dia kumbai ide traction ne bi in sakam tre khamha susu ba pinang yo susu iwet scheme ba kajing nong dynamic yang di local MLA yang di sanang hotel ya di tinggal kami di Jomti pak nang nisakmat kenang yo isu sipun kita development akan dikatakan pada Jakarta. Asisten rang basnong dan kerjaan nama bagi rang basnong dan jika mau malai di dan ini asisten rang basnong ini nak khot di subagan asyik dia. Di nagaleng basnong kumba layui ba dan kesurok ladap di sukmen buat nak ba nilayo yang nasi banyak sakilan bah kan surok ilala banyak penankam mo de bat ilala arban play de kendiat habade bat kan surok ngam chi tu dia kadai kejing angnut ka aslam ha nakalem nak islam ya kan surok le persang banwa kilat lenti nomor ba kasam demi kelahe surok ibarat islam kejing kapnya kali kalau kebahagiaan Bat kalalong kasngi kapa ipu ipieng bat syongkon baha lengba kejing don angot ikaitol kari kasi kata usamla liomiki dingdo ba usamla bankir khar kongwa. Kolok bocor ya kan bangi tembra surat temajongi terbaca hati minta oh itu apa itu uksa sudah ku baju ya pergi berkata yang terbau ke cingkrangmu oh itu burungnya dong pisang kabadan kacing kita hingga kasungguh long dan pernah ketang soran oh itu usen peling bunrong penyakit yang memariang ku belai saksi tumpang jing ku belai kabar gerbang oh itu nagaleng joang adap dari kupen ke bakrau banjadon lang bakti akan ekor nak bentar kecing yo dia akan disuruh ke semai ngadu sai kapa hatu mau kelikai tuang ke ini kebadan kamsa nomor kumal pentau nagaleng kesenong nomor tadi ketan jadi labuan stories kawan kemukai sekali ketan dan raya kalian suruh dalam dunia sibun nomor hamnya pelan kalau lu kini kerkui kadang Krishna bakalayo air nesuang kenang ban pelat ijingma ya kejingnya dikali terus napok senang nomor surak senang pulang kebaret dan bentar tayo kalat dan punya nak nesuang kekalat diadon bok sibun kenang pelat yang hidung ijing kebaga senang ke kendu dan nomor kan nagaleng imaru di lahai ke emosi atau pilih bukan sekali di surat dan kalau kayak ini kan ke bakrau ke jongki baik-baik coba dengan Krishna kering seni ke bakrau ke bakongsan bang iyo beli ya ke surok rong ke bapaka ke itnak bat ru baka dan kecing metoy ke bakrau ya ke dokter masih osoi ke jumia lenti jong ke nego surok adu ke pol berjilid nasional balik buat lat buat berhenti makna jangan depresian dan ngamudur lagi polong asnam lagi kilai penut ya kata traffic jam jingpun kali jing kali kemudian apa Krishna ngamudur lagi harai ndai tang bagi ong sawat lat mapi kong kadon kuai kelat kumno pengen berdunai kata berkata ngit dari kenuksa ke bapak ini baru mengadon kenu ke problem di persang menguat ya ke solution dari kat bak ke bor jongi bat hawa ke kut no kata ke bor iwat bat kam sejrong kam seneng dan kini kenuksa ke bakrau
nuksa tu bah yang ibarok pengeniyo penbutin batu penkapan baru lagi di senam lagi isni di Banwan. Ni lepas aku beli ke Kerpang ya ke Piluli, bunci ni syek yang snow semang disurok kibala boleh mau nongren pada dinsan sepuluh senam kita ngiyok beli. Kumanga susu ya kena disurok yang ya session ajar mulai, but layo kan ya layo penerkam kita pengasuruh kejadian pendatang akan dikejengking, layo slap proposal slap sebenarnya mendak bat ngasoba kata kepor sistem asam duna kedai kebabiang menyo surok kebapaka bat kebabah kai kebangi itu kai kebangi susu kai kebangi la benlen kolong ba ekonomi kejegi ojekot jong kini ketan sora kasong ha kejingwan jengok petai kibru nabar bahwa kiwan jengok kibru nabar ning sutnat dan ayaki kata experience kejeng kendu kata sutnat barwabha hagini kisni ba anda lawan iwe minister atau central government ini ikut election of kalikai ini ledang berkejar khat ukade hak singi yo sora bat ngila abit kata ba ap kata apo ayo tu tang naga jing blok kali kalau next kam naga jing don jokane ke tourism naga jing jengok pertai kepada siapa ni ketan dan ya kamha balasi kini kita orang beli sini kini inilah develop akhir kom kita pair sang banyo dan penerkam banyo tu berkering ikinong Nawashari sa imi kapat Shano kalikai Rapi surok temai Oh Rapi surok temai Mabukin ng kitkam shnong Jong kasorak ni shnong Panpenyo yata ni kalempi Nileting Minister PWD Sang hadit sipayaw dumdam Layo sanksyon plum-plum Mentagum ni kala urlong Kubesipun madu prastun tensong Menta layo surok randiw Toris papaga layo pan yayu Sikubleya kibladang kri Kamtamnya katrat PWD Yaki engineer Patrick Local MLE Bakir Ben Melin Kubleya barok hangri menta Ya usim kahima sora Teacher student kinong kitam shnong Kinong shnong kasora krishnong Syukri Nagala Banpa ya ke jing kublai ke Kerpang Nagaliang jong isembut Menteri Ramba iba Presiden Tungsong dang hinin dasni ngarang siya kedo ii oi Nagaliang jong i kanu ila anglut banidar nang ringkap ban ii nam dang dasni ke Kerpang ne nagidaw ke bom lakian Nagaliang da jong i da sipen snow hanga banpa lem ya ke jing kublai ke Kerpang syaki Kinoi lang snong berkumju kinong sang snong jong ke Krishna. Penagalang ke jong i kanu kalong kaba so komen bahagani kanu paisi ke komenta ngayo penpli perda yakni ke surok nadu nanti nasa ingat kapak syadu shenokali kai force. Nagalang ke jong i ngiso penpau ya ke jeng so burom Kerpang ya ke serkar MDA Hapo kejalam jong Menteri Ramba Usap konverti sama Kerpang Yesa Presiden Tungsong Beripik Ya ketenat Buldi Roots Beritri lang ringkat lang Nagaliang jogi officer Jong ketenat Buldi Aku beri kumju Ya kedua senang Krishna Hapo kejalam jong raba senang Berkumju Ya barok kinong senang Berkumju ipa infriman kumengayo so hene do ay NOC Nagaliang ka jungi ngiso komen ba limba ka jungi troy lang jong barok lang Nilayo ya kanita surok
bat kanu kelalong ke jingjok ke bakrab bangiso tu bagani kalau di kesurok ke banagaliang jong ke dobar krishnong ke amnud naslep nioi babun na pedeng gituris hapagiwan kai kamtang sya ke nokal kai force nioi barois kata kihabrung napo kasoraton ni sautu par ni wandaru nioi bagawara sya ke jingdheng kali ke babun delor ta benda banagaliang jong ke darbar krishnong ke amnud ban persyang ban bypass no ya kasoraton kabala pinti bala pralinti ya kani linti ban nong kum kalat ban pelat ya kata jingdeng kali bakano kalong kajing soburo ya ke sorkar MDA kabla I sanction ya kani kesulok how financial year arjar akuar apulai berkumbang iju on nagaliang ke jongi khamtam hakabaidei bat ka roi kapah kumbang iju on kade kajing trilang nadu kibahak lidu hadu kibahat raidu ni sautu kani ke cakaputa ni sautu nagaliang ke jongi ni sau buram ya ke dalbar krishnang bat kumju yaki kumkinong shangnong kibla ay sobha kan kani ke jaka peminjo penniat ya kani ke surok bangi sautu kumang ijong na gawai ke pors gawai pa kandai tang lingba ke jingi trilang kebangin penting na bakinong icing temu ke bapa kindalong sisa kibaca banagalang kajonga kumangajuong nado kasni kebanitong house name arzat khatra kung kinang mikmat ngaladagi angot bangkintiu ya isnong kithaw dalangi angot bangkintiu nagabenta kabahar kamiat hakai imlang kasalang Nidon kam ya ka jingi trilang ka borba bangiso tu ka benta ka bakongsa kalau mga jukel tu ya kinong alam sno baga jingi le politics ka jongi kade berkut akasitar tu darangi ay le politics ko samsna jat isnong githa jat ka imang kasalang lara ka jingi le politics ka jongi kung kinong mikman takut tamar kinong alam sinong kabya hay ka basusi kalong bateng-teng ka jingile politics kakta wat ikipay ba nagaliang ka jonga kumunong mikmat kamensin jonga kamsa ban yele kay politics bangta hadu uput bangta ikipay ba badero takabenta pangijay kintu ya kinong alam sinong keleng sodong ka konsensi pangidon kam ya kaktiga dan ketiga man bangin pinti kena bangin la bangin tiu yato konsumsi bajongi kham sejong susu nagaliang bajongi tum ke sorkar ngidon boksikat DE balingba ke jalam jong ni ke sorkar MDA nioi da sisa ya ki jingkala ki baratba hapo ke jalam jong menteri ramba berkumju nagaliang jong sembut menteri ramba banagaliang jogi officer jogi tanat ki bokherope bangi jong ba sautli ki tanat ki bahak madu ki banagaliang jong ke sarkar ka jibu hak made kita ki tanat ki de ke tanat jong ka puli da dangli ka tanat jong ka koi ka khia ka tanat jong ka umbang undi ka tanat jong ka lenti ka singkit kini kita tenat kita hakmat do kita nagaliang jong ka sarkar kabu hapo ka jalam jong ka sarkar FDE bangimla balne nga jing sisa ki jingkala ki baratba hapo kini kitnat ki bopero bangimla balne hoy ka jingya lenti ki jingya ki tingpen kyang ki babun ha ka jingya lenti ka jong kare la kumno hakini nyo tli ki snen ki bladem nagaliang jo sarkar jilla ka trei borba ringkat berkeji trelang nagaliang jol basyong ringkat ke jinga mensin nagaliang ji paiba bantersang mananda ya kata roi kapa pum ki paiba ki ambo bangi pai kamtam habede bat kalinti ke sengkien niyo i babon ma kalinti ki sengkien keleng sodong ke jilla ki raid sating hakite ki snen ki berdet
Mereka ni ke sarkar ke berpersang manwanra yang kata jingkala. Ilayo iki intervention babon berpersang menpelat yang kata jingdeng kali. Kani ke dei ke wei na peneng tinuksa. Ke jingai sanction yang ini surok. Bagi suatu pakani ke surok lu kan mentoi si ke dei ya kinongwan jengokai perthei syakani ke thang ke jong. Tung ke thang hi barakoi ayu yublei Dr. Kusi ka dei ya kani ka thang ka bai ka jongi khamta ma ka bai dei bat ka tham chmo kai perthei ka dei ka pinta ka jongi je bai im se ne ka thang bat khamtam na ka le ka jong thi kum ki nong song snong bandon ni ka ta ka men sim ban burom ya ki nawan kai bandon ni ka ta ka akor ka burom perju for bani trelang mani pinti kana bani nangla ban tengkiu ya kani ka kam chmo kai perthei keleng sodong ni zaman ika thai ka bai ka jong gaya kan ika benta ko mangjong di dalam kam ya ka jini tarilang yang rojonga sai sisien ai ku bai kerpang ya ka tengah perdi ke belah pendet ya kan ika serok ka por ko bobia ni so komando bai dan mang I wei na kren di kontraktor kong bandiran maupun na setai stan pensla berkumju iba kinton lenra na kasnong kong thong ki belah pendet ya kan ika serok Hakapor ke Bobiak. Di wilayah so batu bijing keren na ki mongkren bisman dan ngadai masuk aku mulai kado deh sisang so dan ketian so kan aku mulai lu nomor bah kasi aku mulai kau bersama konsep lalu bostang hadu suam mengaman.